Сылата ытылар Сээркээн Сэһэнньиттэр краеведческая ағы быйыл 9 төгілін ытылынна. Ағыған әхелектерттен опсайы төттүү кейләқ 17 хаманда кыттынылла. Бу Сээркээн Сэһэнньиттэр краеведческая ағылары улуу сүрден ытабыт, 2 тыгынча хылтанылак әлде быйыл бола бу 9 сылбытын ытабыт. Бастан ытарбытыр буллана бу энтузиаст краевед Алексей Михаил Васильевич болан кинеге төсөбиле маны бу ағылары ыты кайын бу улуу историятын үйрөтерге дейин эдер ычаты тардар сылтан бастан сагламыта. Онтон алаттан бу 9 сылгытан келдибит, онда быйыл буллана 2 тыгынча 9 сыллакка бу ычча сылынан биллерилен турар. Онон сибәстәмит бу ыччаты кытта үле управлениятын кытты хаммыт ыытан эребит. Оттон быйылгы ағылар быт темаларынан болар амма чулуу кихите ди. Манна боллаганаттан нехилектерден барыта сүйүлбе заявка кийде, сүйүлбе команда кыттарга заявка түһәдде. Манна болакас нехилек бетин бастын үлеһе жонун чагылкай кихитен, тумулук туттар кихитен бу амма чулуу кихите диен акка түһәрер. Оны бу бетекиллер бит кандидататын көмүскүр. Маннаттан бу амма чулуу кихите диен акка түспүт жоннор кандидаттар бары достойнайдар. Онан буллана жүллү сүбе в основном тум көрөктөр. Бу командалар бу киллер бит жондорун кайда көмүскүрлерин. Ата уратыта диен оннук. Онна булланаттан бу эдеритчатсылынан болан манна 35 састарыгада 11 класстар онна эдеритчат 35 сагадылгыттар. Хамандалар бары әрдеттен білімінен келбітулерін көміскәтілер, етеніне жүлір сүбәбі простарығыр хоройдатылар. Кыттачылар амма чулу кейтеден үрдік ақы түхербіт ұлуспыт білдер көстер жанларын олықтарын үлелерін қамнастарын сырдаттылар. Мы пришли поучаствовать в 9-х улусных краеведческих чтениях, чтобы защитить своего кандидата на звание выдающейся личности Амгинского улуса. Мы считаем, что Егор Ильич Неустроев достоин этого звания, поэтому подготовились и пришли защитить его кандидатуру. Очень понравились некоторые команды, да, в частности, мне понравилась команда из Абаги, затем понравилась команда Чекырской СОЖ. Очень интересная была подача информации. И вообще в целом хочется отметить, что да, действительно команды подготовлены очень хорошо. И радует, что наши земляки хотят как можно больше личностей, что называется, представить, да, кандидатур именно на вот это вот звание выдающейся личности Амгинского улуса. Это очень радует. Алексеевич Неустроев Василий Алексеевич оттон бәғат білігі күдік десятка лучших гармонистов кереді. Оның алтын елеген bir çölü çete olar bu. Bugün men 2 komandan aldım. Ol kurduk bolana Saqatılın literaturatın uçdala Nadejda Konstantinovna Zakharova. Keni bolana bigi birde dulaqpıt olan qohut Timofey Vasilievich Zakharov çabit onun kapsiyati. On 2 komanda bolana Elena Ivanovna Petrova. Keni bolana bigi birde dulaqpıt ulu olan qohut Народный сурьячы поэт Владимир Михайлович Новиков günlük urastırı bu bilimlenen kelen tüyöttü bolanlar, katınlar. Bigi ağılar bolana sürdə qarıqnanendik tokkudabıttar. Tördüye bolan kömülehenjen, eti bolana acakay şugay yöntem bu oloqtan onna ületten takkan tolkuttan taqıstağa jibatta. Töter urukku hıllarga bolana qolur bihi biddi bebit onugin ontan taqaligin ağaçını ol ki ontan taqağa gelen qas biddi tu qayyagar deri biremen bego barar. Ani bebelerin gitta kirseller nehlek qolur. Onu gelene on ogo qolur meste wajhar ballaji. Onta bu manna komandana gamtran haçugay. Elbaqi biler bilemnenige eti bilemnen hajannar bu bigi birde dolaqtar buten istoriya buten amma uluğun istoriyatın saqasirin istoriyatın türebin ehlekterin istoriyatın bilige ajaqa elbaqi okulat kenilleri bililer jodnar buten üyetitten kenitten sırdatar üle barar. Ağı tümügünden çapçılgan xamandata bastan amma çulu kiyitinden Filip Labanov bolla. 2 mesin çakır nehilegen içata katalıkları sırsatçı Uyban Дичкос körülerinden 100 mesini altın xamandata Vasiliy Неустроев Saxa Respublikatın ütüylağ ulahete Saxa Siritten 10 bastın garmanistarıttan bir destere ülelerinden ıllılar.